Сақай Республикатын күнә аммалуғығары мұсустар сүрбә 6 күнігер соморсын нәхелегеттен сақаланна. Сарсырда 11 частан соморсын лоқтоқтыра арасыя сақасырын аммалуғын бұлақтырын көрет жұттаннар, кейін улусы ұстын сақалы маныдан астақ сіләлі қаманнар, сәхен іскіберге Республика күнін көрсі үйріләқ митинге мұхыннулар. Нәхелек лоқтоқтырын бұ бәле датынан аммалуғын бағылыға Степан Кузьмин әғірділәті. Bihi taptallah Respublika gününden amaluğun dehaltatın, onunla tuş bәмапыттан итик истинlik әrdibini көңілі. Оройон Жукутаттырын сөбетін бірсідетілі Владимир Колосов соморсын нәхелеген бағлығар Алексей Кунановка улустағы архив отделын салаятчыта Катерина Окрыкова Саха Республикатын национальный архивыттан болбот Афанасий Петрович Рязанской туғынан кені жекергенен кепсир седақ докумону бар жон ортутугар сихили ағын туттарыда. Приказу Якутского губернатора Крафта от 20 декабря 1911 года утверждается по вновь образованному Амгинскому улусу Якутского округа улусный голова Афанасий Рязанский. Согласно избранию с 1 января 1912 года по 1 января 1916 года. Иге это скотыгна мана Алексей Юрьевичка бу копияны тексерәден күнә. Оскола үрүткү кылаһын үйренәтчиләре Наталья Рязанская амма бут сүрәгәрден амма улуһун теребит маңнай клуба Афанасий Петрович Рязанской гана бут кохонун дургонноктук агын итиннердилер. Дуруттан корсунну карарын. Түөлкеләк түөрәк бидин түһәрән. Ким амманы төрттәбитей. Туспа улуһунан сүрәктәбитей. Ол аммаут аммас детербет. Мадон саналах сака саарына улуслык маннайгы клубата ахаган әләһенскә әрбәрдә. Кеһедә бит кедит артынан күн бүген амма жана сәргетә сыл aqtın басқанлык сайда олравыт кескелләре оһанса Кутадын көрі çıtlan капсивит туслығы бар жаңға. Аммаут весас барын тухары. Халы кине ата улуспут сүрәгә. Магнайгы балы. Тумус киби. Куба аханан әләһенскә Салгы улус жалтытын делегацияте амма улуһун теребит маңнайгы клуба Афанасий Рязанской төрөбүт өскәбит ары алаһыгар анан менен тиеннер кинеха аналлах меңебелеге сибекке жөрбөтүн урдулар угулуччулах общественный деятель саха сирен амма улуһун сайдытыгар сүнкен өтүтүн актан санаан астылар. Биги амма улуһун жалтытын делегация калеми сомурсун нехелегер бу болары тура республика күнүн көрсө кәлеммен жомты хәргебитне гадләти бит. Онаттан бу биһиги аммалуһун бастыкы төрөттәбит, бастыкы клубы Афанасий Петрович Рязанский төрөбүт өскәбит алаһар кәлемме онда бу меңа тагыр кәдән чүгүрүем бит. Бебит сибекке чөрбөтүн урдубут. Үйріләқ тәрәхіңе Афанасий Петрович Рязанской сене Александра Ноева, Чугас аймақтыра Наталья Рязанская, Надежда Ноева кытыннылар мақталларын білдерділер. Барыгытер, Аллаға мен Аллаға мақталдың дерді. Мусустар сүрбе әтті күне Саха Республикатын күне. Бу бәле дата тыһынча 999 сылтан бәлетінер, бүкін биһиге Саха автономиятын түріттәбет, Сақабыт сире чәлгие сайдар солын тәлбет Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Оюнускай, Исидор Никифорович Барахов, онна Саха сирен анығы историятын түстәбет, Саха Республикатын бастығы бірсіжене Михаил Ефимович Николаев аттырын кен тутта аттыбыт. Албанат болусытыгар амман хелеген қолбұқтақ тәрілтелері Мустаннар арасыйыға жекерген Саха сиригер оғысас амма олуғығар олың қосылдар гарналлах, он бәхіс төгілін ұтылдар ахуғай жерейден мен амма мүрдіненден улыхан ахуғайға кытыннылар. Саха Республикатын күнігер амманы аттаппыт бастың жоммудден улуспутугар ан бастығыдын ұтылдар бәрт истің ейләқ жүрі тәрәхін болын аста.
Манна тапталлах аммабытын тус сетихилеринен республикага доргонноқтук атырдыбыт, кыйылақ құтулақ тақсан үгі сүйріні бәліқтәбіт жаммут, алғы сыннялан кейінге ыңырылдан честеннілер бачоттаннылар. Онуха олуз бағалған социальный вопросларға сол буятчы Нюргияна Илларионова қас бірді кыйылаға сихили білігінлерін, кенілерден манны кулухан сетихи қайдақ келбетін ыйтылыған үйріләқ мұннақ бәрт сәргәқтік астам. Бу күн бир долгутуллах түгенинен аммалуһун бағалыга Степан Кузьмин улу социально-экономической сайдыдыгар тускулаттырын келлер бит, бир дуйлақтыр бытыгар үрін көнүс бәлелях аммалуһун бочотта қолуқтоға үрдік атыңерді. 90 ытыстыгын ортодугар энергетической тутуанна үле бетерәне, илин энергосистематын бочотта құлыхеті, амма нәхелеген бочотта қолуқтоға Анатолий Алексеев. Педагогической үле онна үле бетерәне Саха Республикатын народ мирагатын туйгуна, Россия иелері бүтін Россиятаға общественный қамсағын Саха сірінәға әргейенен амматағы сылатын чилене, үле аргыстақ әдір саз бірайек сүріннәчті Галина Бачугурова. Саха Республикатын олық жағ коммунальны қайсытын бачоттақ үлеті, амма нәхелеген бачоттақ ұлықтығы Надежда Садовникова. Саха Республикатын культуратын өтеләқ үләхеті, Саха Республикатын культуратын онна муниципальный службатын туйгуна Евдокия Сутакова. Урбанет Себейской потребительской кооперации туйгуна Саха Республикатын потреб кооперациятын бачоттақ үләхеті, амма нәхелеген бачоттақ ұлықтығы Ксения Пестерова. Саха спецтранс качықтымы да питнестях общества соппара, Саха Республикатын автомобилен транспортын бачоттақ үләхеті, Саха Республикатын олық жағ коммунальны қайсыватын бәтерәне онына бачоттақ үләхеті, амма нәхелеген бачоттақ ұлықтығы Семен Терентьев көстірігер, амма олығын бачоттақ ұлықтығы өрін көміздуйдақ бәле күлімірді сандарда. Маны тағынан спорт кыһыңы көрүңнәргер Саха сирин бәһис спартакиадатыгар стихиләхтик кыттыбыт спортсменнар Николай Максимов, Никита Шестаков, Мариса Уварова, Гаврил Макаров, Артем Филатов, Анастасия Иванова амма луғын жағалтада лұқтауыт қарчынан сертификеттерін туаннар өргөйдірі үрдәті. Кыйым гыжа амалаган бу кыһын сбордуна барабар амалар өркөн республиктер. Амма жана соғыру жыртынан тоха. Республика командаты бардын олихин. Ата раджан нар тохулай. Деревне на улус саратын аттаркна хюремлай. Ата билин уже тох республика тун. Аттан хюремлай. Олихин одан эпетнес будан тох улатта жахат. Возможность ата тоха биатлонга будан охан шанс. Чем ханьхарга чисто тохла сюран улали. Атас биатлонга же теханада. Ада тургани хамсана ханада. Мен тугум преимущество мне ушойдик на тургани катам. Ушойдик тахмана ушой месте кадырахат. Спортсменнер белән нәвет бары тренерлерга сүрбәли тыйынчал кубай суммалак сертификаттар туттырдылар. Амма луғын физической культуратын онна спортын санитар кылаттырын амма луғын бағылығын мақтауынан Николай Захаров Сақатча атынан амматағы оғыз спортивный сколтын старший тренера Алексей Бурнушов онна тренер Александр Сручков бәлетінілер. Манысерге спорт кыһын көрүңнәргәр Саха сирин бәһис спартакиатыгар кыттыга көмөлөрүн онна өйбүлдерен амма луғын жалтытын мақтал суругун Владимир Галтёныч Короленко атынан амма басты нөмердә орто оскола соппара Владимир Куприянов амма кин балыгын педиатр быраха Сандар Максимов онна кыһыңы многоборьяга амма луғын командатын әппеттәк тренера Илья Тимофеев туттулар. Бу амма луғын кая-кая харгар онна сноубордка тренера болуын, общественный тренер. Икис спартакиада утын кытынныбыт. Быйыл сетигилакты кытынныбыт эме. Аспыт спартакиадагы 10 медальда калыпты. Сбор бутун үксүн тока Нерингрига гытатыбыт. Тоотакына Нерингрига болачы. Мердеттен белемненен туруру сыгыр жемет онна харазы жартынайтып. Быйыл кая-кая харгар сетигилакты кытынныбыт. Республика Үз месте керемет промышленный районларга Нерингри алдан курдук сайдыте кая-кая сноуборд сайдыбыт
районнарын кете тәңге тураммыт. Булақпытын өрі көтөктүбүт, амма булагын. Онтон история, Спартакиада история тел болбатах түген дек канады. Бу центральный кейін улустартан. Оны бу быйыл сетихибиттен Макаров говорил, үз месте болды. Онна бу Иванова Настя сноубордка 2 медальдах, 2 бронзовый медальдах. Оны бу Артем, Филатов Артем, оны туру баягадан тура Филатов Вова, кинеме 2 медальдах, 2 үз месте. В конце февраля начала заниматься. А то кататься на сноуборде очень интересно. Мне понравилось. Спускаться со склона совсем не страшно, оказывается. Полюбила всем сердцем этот спорт и, надеюсь, свою жизнь соединю с катанием на сноуборде. Я первый раз стала на сноуборд, и уже вот такой хороший результат. 2 третьих места. Я считаю, это очень хороший результат для начала катания. Мен сноубордка 4 жыл жактандым, хүббалтан хагылан. Спартакиада плана хүбби хыллахо буда. Онно юниордага 3 месте olan көбидим. Hatta bu Спартакиада улахаттага киссе болан күчтәк спортсмендерден кады хатта булдым. Оннук. Бу сноуборднан кая-каярынан интерегә үтемден. Уркуттан студентна кыттан жарыктанам. Онна бага гана күрдүк иҗаҗибдем. Бу амматтан оглору жарыктан кытыннар кийдем. Эрдә Спартакиада мегитта җибдем. Олен бу амматтан амма сборная интерье канада бит аммаларга хога биттемен. Бем энтузиаст бөгетне каламын мына. Сколлар керия жаман оглору талбыдым. Онна сыйлан бунга аяк команда буду калбыдым, җавап бирдим. Онна сидилаты көтөп бирде Спартакиада. Сыйлым соругум дегенден амма бугар бу экстремальный спорт көрүнмөрүн дем болар. Оны сайыннарарын оголоруттан сноубордка кая-каярга тардарын деп. Бар кенегаски Лохан спортсмендер батыклыктара бу сагалаантан диементе четтереммен агалаадым. Онтон током өтө төмөктөк болбута үйөрдөр. Анын оголор бар мактанабын. Илсаннар үчүн бары жаратана жаллар. Параланник көктәһән яқыт. Далбар қотын сұрынал үбілөйді ақсылығарналақ далбар қотын еккетігінші сүрбет өткөрекқа, амма ұлығыттан сылғыны сүйіні жекі түрін мөттәқіңіріні итер мәңкер қайысты балақ манатәңе жүкусқайға ағамсастақ жөні көріристер үрің анялар патронажнай компаниялақ, Григорьевтар рожыннар жекерген күн күбей иелері, Саргыланы Афанасьевна рожына сетихиләқті кыттан, Талба қотын аналатқа хайката онна, далбар қотын 2 тыгынча сүрбет өткүрек мұңутур кыйлаға болан, белая гара терілті тұрорбыт трактор сертификатын сақа бәчәт терілтеті генеральный директор Нюргуяна Стручкова илтеттен тұппыда. Далбар қотынға кыттамын бұйылғы сыл республика улахан көйетін уламын үйерін тұралын. Конкурс меха тугу берді дедіқпіне. Бастатан тұраммад бұл бұйыл оғыла декерген сыла бағырын бұйытына. Бігеге бәйбіт декерген семейні үлелейбіт, семейні предприниматели болабыт. Олеген онно Россияға успешная семья, успешная Россия кайылақтары болан тұрабыт. Олеген бігеге бұл сақабыт республика дегер семейные компании России кайбыт маннык илжахжыржан болабыт, үрдүкатын илжахжыржан болабыт бұйытынан. Бұл конкурс меха өссі кіржіктағаны бұл жекергеннен бары самоғылыған, бары бирге күрдік үлелер боллаға әлбағы сетігер әбіккен ден. Олеген бұл конкурсы қаянда бейкі ойықтақтық ден болды да. Оннықтан ол күрдік бары тұрынамыд, бирге күрдік қамсанамыд, hayatı ürdük köyü, ürdük sedihidin sedesti bir. Onunla bu konkursta kıttargadyen bilin turar Respublika Rasmanlıqtan emeğe beylerin
улустарга көйбүт чоннар келеннер көйбүттара өссө олоддолор көйбүтүм өссө үрүлэх курдук. Онна бу улахан команда өлөтө. Мен амма улугун самай маннык сливки диякпен багарабын. Олох үрдүк таланна тоннора меген жарыктабыттары бейже кергемеден сыанагал бакта кеджебатак чону септяктык саңаран, септяктык туттан, септяктык хамсанан, үйөрен көтен ден артистической таланы арыян. Эти барса команда бу аммага олорор үлехит, культура үлехиттере, бээлерин, иделерин жин күскә бағалабы чыннар профессионаллар үлеләһәннәр ол емін көйдім дейді. Бу бәйім командалар Антис Алексеевнаға, Жөгөбер Степанидаға, онна Марианнаға, Марианна Васильевнаға, онна Алтанаға улахан мақталдың тірелдердің бағарабы. Мәқаңалыс улуғын майы селенетігер Урахала қаласқа аға күреға 2 тыхынча сүрбе төт республикатағы күреғ бұйыл сүрбе төрдістігілін ұтылынна. Амма улуғыттан чакырын әхелегеттен Федоровтар сетихиләқтік кытынылар. Ағыз түймәқтәғ республикатағы күреққа Николай Васильевич улынан Аркадийдың бұ үйіз кыттылары болар. Олуста хамыгар кыйын стиһен илләре асыл чурапчыга төрдүс былырын тааттага 2 месіне ылан тураллар, онтон быйыл маяга ох курдук оңостон элбе койочулердәк диеннер, тоқ бар кыктарын уран күрәктәһеннер, 17 улустан 19 команда кыттыбыдыгар бараларын кеннелергер калларын кыйы көтөллөнөн келбиттере. Ağır bayıl hiçbirim katılmıyor. Bastı biter tedbir, 2 yıl biter 2, onunla bayıl da bağlak kıyıdan sedesti bitti. Ama utun jahat etti. Atak hem bir ol masuru tawalar oldu hama higar hakkı. Ki sıratın sırbatın da halaka. Çakar orta skolatın sklanıyor neştevin. Federa Hakkani. Tabii hama higar hakkı görünce de masağlağına
Oğlar masahlılar, hübbe çukkını sağlılar. Oğlanlar bir hami, ister hami, halalak görünmük olarga. Bu enşette terdilı diyen onun. Bu yıl 16'dan dollardan üstü bir yıl bak. Сыл бастың директоры 2 тыгынча сүрбет өт республикатағы күрәккә амма атын 2 оскола көміскә бите. Амма 2 нөмірдәк осколатын директоры Григорий Карпов, Солбиячта Владислав Кузьминнын, математика учтылы Евдокия Егоровалын, онна Майскай ортосколатын директоры Леонид Стручков, Солбиячта Лариса Илларионовалын, онна учутыл Аюран Жылустан Егоровтын. Үс күн усыда кыттаачылар иделерин тахамын тургутан, салайыр үлелерин опытын тарқаттылар. Ол түмігер амма 2 нөмірдәк осколатын командада лауреат үрдік атын сүкпіде. Бил буллана бигер директор года ден и управленческих команд ден күрәктәһигә кыттан стиләхте кыттан кәлдебет коракка. Ол кудук буллана эти күрәктәһи бу ел 2 тыллар республика битгәр. Опсия хүрбәһтә команда бар әтә. Күрәктәһи түминен бе лауреат атын сүгәммит аммага тиен кәлдебет. Опсия күрәктәһи бир реки күрәктәһите бота команда күрәктәһите. Буллана бәбин гитрәсеби 2 җавар битем. Управление образования группа поддержки кабелхачлар басутра Татьяна Ивановна улахан мактабын тирәдәкмен баравын. Кине буллана институт развития образования база берән, җине капсәтән, бартын токтын программа уты сахлан, токенте токап сихтах битен, шөбәдек мандык бартын оннан булларам берди. Онны амма улуһун жалтык тереме улахан мактабын тирәдәкмен баравын. Күрәктәһигәнтә меха онна Леонид Николаевич Майская школа директорыгар проездной берендер бе буланнамыт Россия кораттаргар үйрене барар планда хачапли. Медицина эдер специалистерин ортолоргар ытыллар профессия жизненден республикатагы күрәскә быел Алас төлбе председателе Петр Табунанов бастың анестезиолог, реаниматолог біраз аналатка илагы болан идетегер бәренилягын көрдірді. Мен боланы быйылгы профессия моя жизнь ден күрәккә кыттарга Минздравтан тухтупут положение булана сәтте сылын ытыллар конкурстен балаганятнан булана бу унике жылларга 6 төгүлү ытылды үтер курутун отут 5 астырылы кытынар болактарына быйыл возрастной ограничение улатынарындар төрдөн хаскылы улатынар буттарыты ононтон саскынан капсабын демен быйыл бәям кыттан көрөргө волонтерский корпус миктен проект кытынан кыттан республикага 10 үләһигер киреммит, отут үләттен 10 үлә бастын үләһигер киреммит бараммит 2 сетабыгар очна көмүскән кәлбитим. Көрәктәһәмә ирдәбилә үрдүк, олыһын булганы улухан опытылдым дип каһап, экспертин нигә тигән бәян ханагын, бәян токун үләгән кадәрер олох тонме атына бит яктым. 2019 сылтан үтү үгеске кубулуй бот Джон Сергей Кеңсеңәритин ылбыт Саха народный сурьячыта Дмитрий Федосеевич Наумов тарьянытар битва режиссеров конкурс быйыл катыс бөһөлегер ытылынна. Амма олуһуттан алтыннагы народный театр режиссера Саха республикатын культуратын үтүлә хулехете Валерий Лобанов гран-при үрдүк атынлан үрдүк мастерсбытын көрдөрбүдө. Манна тоосая онтан тақы спектакль көрдөрүлүннө быйыл буллана Дмитрий Федосеевич капсианнарынан айымняларынан 2 айымнени бербите. Ого хасыллыга ден онна сылы бар ден. Бихи буллана ого хасыллыга ден капсианын моноспектакль оңордубут. Онотан улахан байы театрда калакытынлар чурапчы, таттан, катастан туақтан онна қаңалас ұлуыттан балылар әтендеген улахан театрдар оннаттан үшөй бәйтік күттан оньян бұл моноспектаклі оға хас ыллыға дейіні тұруран бәйім тұрурды оннатты бәйім оньябытын главный геройы оннатты хин табылынны бұғылақ оннаттан Дмитрий Федосеевич бәйтаттан довольны әті астымыд әті оннан оттан Мой папа самый лучший республикатагы күрәккә, амматтан Александр Павлов улаттарынан Эрсанның Айсынның ксетеләхтек кытты буттыра.
Күрәгы республикатайга аңырдас ағылар төмүсү катас нәһелеген тускул культура кийне онна алгыстана жактар себете көгүләнтери биттере. Күрәк түмүгүнен Павловтар барыта агыз жекерген кытыбытыттан 2 бачоттаах меснилан үйрен көтөн келбиттере. Бу апрели оны үгер коракка баран толка. Соғыта ағалар күрәктерегер кыттан келбит болоттар бун кытта. Бу Айсен Асуршадин 6 класс Эрсан Ахсыз Асуршадин. Тачу бат кыттан келбит долгую варты бастан. Кенники чөй бат бар бәйбит курду жандырмы. Агыс улустан балырды барда кыттачылар. Тонны биле кытты выпытыттан Аллах кемсемепит. Биле семьянын куракта хабиттен чөй бат тох кидде олорго. Понимание деп күндүк үйдөбүл. Атак бияна бар тох көмүлүстө. То бәйбит тох бут характер быт ийин тох. Өрданы жарыктан кебеппи. Эрхан даны жарыкеде. Но келен үшө атак кыттырны атак мен бәйм содак кайбадан би улхан команда. Улхан бәйбит команда кытта үшөдү көрө көтө он яапыт, хаяапыт, көрөктас пеппет, оны келдебиз. Учтал тренерлерге демине школахан Мактау. Эдер учутал 2-нче сүрбет өткөн күрес чурапчы улугугар ытыллыбыта. Манна аммалуһуттан эдер учутал 2-нче сүрбе үскүрәк улустагы төмәгин кыйлага, бөтүн орто скулатын историяга, онна обществознанияга учутала Егор Трофимович Никифоров, онна сытагай орто скулатын физикага, онна информатикага учутала Нюргун Павлович Давыдов аммалар натын честәкти көмүскән келбиттере. 2 күннәк Ресилях күрәк түмүгенен Моңутур кыйлах үрдүк атын аммалуһун Николай Егорович Иванов атынан агра кайыскалак бөтүн орто скулатын историяга, онна обществознанияга учутала Егор Никифоров сүппүте. Бу молодой учитель Заречного образовательного округа Заречного округтын дил болдакпытына. Бу аммага ытылдыбыт молодой педагог күрәгәр осколама аттан кыттаммын. Моңутур кыйлак болбупунан эти күрәккә аспытым. Антон бу молодой учитель Заречья кыттаһыдан аны секулахан төһмәхтәх бират борышнай. Алны жандар аннар бәкки хыйлыбыт эбе боланан тан халгы финал бәтә мугудайга болбута. Чурапчы мугудайгар Оğlanla çorapçı mugudaygan hanga tutulduğu oskolalarıgar şöyle bayda kötsenler nakıttan gelbidim. 2 günlük körek bolda. Bolbuta oğlanla bastan урок, мастер-класс, классный час. Он слово учителю ден тühmekten туран. Бут üst tühmek tümügünen kıyılak halgı finalistler bıharalarları bit. Ол финалисттер бит тестенен слово учителюден тühmek akıtıp ondan bir de heger аны долгуян топпутун өтүмүк бүтүн кетеhem баран аны Моңутур кыйлак болбутум. Заречье кыйбыт учуталлар халгы күһүн октябрь 6-га учитель года ден көлөккө финалга рахалдар бит. Анан бу күһүн учитель года кыттым.
Yes.